minggu daripada libur nganggur. Jalan-jalan yuk mari Bucimboran. Ya wis yo. Lagi libur ikian. Iya. Paling diri Kak kedengaran ki ya. Pang jalan-jalan, numpak elep, pang melu. Siapa sih kelelep kanduk krim? Numpak elep pan. Elep ngono. Oh, kelelep. Gara-gara lupa perahu yang hitam. Elep, mobil. Oke. Oh, mobil. Ngomong semau kanduk krim. Yuk tadi elep. Kayak si kon bukan pan melu. Ya wis yo. Main nyelolong bae ya, ora payan ora apa. Ayo untung gue juga tom kompak kemarin gue. Pan jalan-jalan lah ya Mbak. Iya, mumpung minggu. Orang dijak. Pang melu. Melo juga tom kan jalan-jalan kemarin di sini. Laring di buaring dia. Kali kucing kemarin. Apa nasi penting judulnya jalan-jalan sih kok. Ya wes melu yuk. Ada elep nang kono. Yuk. Olah, tidaknya ditinggal. Jalan-jalan karena Bucimboran oh berarti kan kayak kita bukan jalan-jalan nih sih jalan ya wes tuh jalan ya pakai lebih seneng ya yo mana mau sopan masih ya pengen ya untuk makan mau kayak gue lah iya ayo pesan boleh tak sini ya iya ya jebule buci sesek wong minggu gandrung-gandrung boran ya Bang Ya iya, kayak musim liburan sih. kemarin bujur papas ini gandrung bapak kenapa menghilangkan hei iya ya berarti mau Yusi kok ketinggalan iya berarti mau sih gemburan ngale tak tinggal bae ya terus beli kok pan nyusul Ari Kling, tadi nangis Yusi kok. Kenapa? Iya, yung hitam. Sudah ngejak badannya ditinggal. Numpak mobil bisit, elok. Ya mau kita ngomong orang cara pangilang bong kelelep Yusi kok. Numpak elok, bang opa, numpak elok. Aku ditinggal gara-gara sandalnya pedot cici. Dudu wong siji Yusi kok, wong loro karo kanduk krim. Sandalnya aku pedot cici. Ya Allah, umapa. Gage. Oh, pedot siji. Ngomong semayo Yusi kok. Yang bilang si mau sandalnya pedot cici. Yang ditinggal, yung wetom. Nggih. Ari Kling, yo melu nyoba yo, nyobain gandrung mana? Yo. Ya wes, yung melo, ini gandrung bapak daripada derekan. Nggih. Mau kerja. Pikiran sing ruwet bisa ilang sa kabeh.
Ayo sih kok, gandrung we ya. Kalau satu-satu, korepan dolan-dolan mana Rika, tarik link. Oh, ya weh, lumayan, makasih ya. Oke. Kita keliling-keliling tole. Dek ini, rupanya kayak mana yuk sih? Kok kayak mana ya? Itu berarti usulnya. Musik, oh, ke mana? 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 Orang burung kayak mana ya? Ayo deh, tinggal danyong. Gara-gara sadar kayak ucul, ditinggal belayu. Dia patak sadar apa? Maaf Yusiko, elit-elit sing bae, padahal yang wis ngomong. Ning jerone ana wong panlairan sih, dadine ribut. Alah, bae. Bisa ana meruan ayu tene kowe jebule. Nemu nang elepan. Sing kadung apa nyok barang apa sih temenin aku ngomong sampe nang menungsane kan nemu. Wes, terus pira-pira kok urusan bahas bae. Anu mangan yang. Wis kok anjuk meneh sih karo sapa? Karo umapan lurung pedol. Yang melu sisa berbatak mamumot dewekan. Ketemu ning nanami ki. Tinggalan aku lagi nangis. Oh. Iki nangis ora esen, tuwa nangis bae kayak sak cilik. Bayangno wis yo tene, yo ditinggal dewekan, ora ngerti dikulun dewekan. Nang yo nangis so. Rongsokan HP. Bodolan HP. Umapan mana diset. Aja lur pedol bae kesel kemana diset jago ngene. Ari kling, Yusiko, kita lagi nalagi apa Yusiko? Jebule pada jagong iya. Kene, kumpul, kene ya. Nggih. Kumpul. Nggih. Lah banyak ya, Kling. Anane bekas nyong, gelem mereka. Nyong kenane bekas umapan dari setengah. Nggih. Nyong apa? Iku mangki esuk bapak ke merek Leo, tunjukna apa ora? Wah, Siapa sing kesel yo ini? lah kau kesleo, ke diwaca, Cleo. Oh, merek hitam. Mulane aja budek-budek, opan. Nggih. Iya, ya weta mana sih gudeg tenak iya. Budek, opan, kudu gudeg. Nggih. Opan.